Srpska narodna partija najoštrije osuđuje nameru hrvatskih zvaničnika da Hrvatski sabor ponovo dobije ime Hrvatski državni sabor, kao u doba ustaške NDH koja je počinila najveći genocid nad Srbima u prošlom veku. Insistiramo da predstavnici naše zemlje pred najvišim međunarodnim institucijama zahtevaju stavljanje na dnevni red ovog najnovijeg očiglednog primjera povampirenja fašizma i nacizma pod okriljem Republike Hrvatske kao jedne od članica Evropske unije. Podsjećamo da je prvo zasedanje Hrvatskog državnog sabora početkom 1942. godine otvorio ratni zločinac Ante Pavelić, koji se za takozvanu obnovu Hrvatske države direktno zahvalio snazi oružja hrvatskih saveznika i prijatelja, a to su nacistička Nemačka i fašistička Italija. Strah ono malo Srba u Hrvatskoj koji su preživjeli genocid i etnička čišćenja 40. i 90. godina 20. veka tim je veći, zato što se Hrvatski parlament nekoliko godina zvao Hrvatskim državnim saborom i u vreme Tuđmana, a novi predsjednik sabora se upravo Tuđmanu zahvalio za utemeljenje sadašnje Hrvatske države.